Reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze bakunzi bacu ba Deep News TV, twizere ko mumeze neza cyane mu bice byose muherereyemo bigiye bitandukanye. Tugeze rero muri wa mwanya tuba tuje kubagezaho amakuru ari breaking news abarimo aragenda avugwa hirya no hino ku isi. Amakuru yacu rero tugiye kuyahera hano mu Rwanda, aho tugiye guhera kuri iyi nkuru aho Perezida Kagame yagabiye Emir wa Qatar inka z'inyambo. Perezida Kagame yagabiye Emir wa Qatar inka z'inyambo nk'ikimenyetso gishingiye ku muco w'u Rwanda, gisobanuye ubushuti, ubwubahane ndetse n'ubufatanye bukomeye hagati y'aba bayobozi bombi n'ibihugu byabo. Byabaye kuri uyu wa 20 Ugushyingo 2025 ubwo aba bombi basuraga urwuri rwa Perezida Kagame nk'uko byatangajwe na Village Urugwiro binyuze ku mbuga nkoranyambaga. Emir wa Qatar yageze mu Rwanda kuri uyu wa 4 mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi 2 yakirwa na Perezida Kagame. Biteganyijwe ko muri uru ruzinduko azagirana ibiganiro na Perezida Paul Kagame. Bombi baheruka guhura mu ntangiriro za Ugushyingo 2025 i Doha muri Qatar, ubwo yari yitabiriye inama ku iterambere rusange. Icyo gihe baganiriye ku guteza imbere umubano w'ibihugu byombi n'imikoranire. Byitezwe ko uruzinduko rwa Emir wa Qatar ruzasiga u Rwanda na Qatar bishyize umukono ku masezerano mashya y'imikoranire. U Rwanda na Qatar bifitanye umubano n'ubufatanye mu nzego zitandukanye zirimo ishoramari, ubukerarugendo n'ubwikorezi. Ibihugu byombi kandi bifitanye imikoranire mu bijyanye n'ubwikorezi bwo mu kirere, aho biteganyijwe ko mu minsi iri imbere Qatar Airways izegukana imigabane 49 muri Rwandair. Uretse Rwandair, Qatar inafite imigabane ingana na 60% mu mushinga w'ikibuga cy'indege cya Bugesera. Emir wa Qatar yaherukaga mu Rwanda muri Nyakanga 2022 ubwo yari umushyitsi wihariye mu nama y'abayobozi b'ibihugu na za guverinoma bigize umuryango wa Commonwealth ariyo CHOGM yabereye mu mujyi wa Kigali. Naho kandi rero mu nkundire tuve mu Rwanda tunyarukire mu makuru arimo aragenda avugwa hanze y'u Rwanda, aho tugiye kuyahera hano muri Kongo. FARDC kuri biravuga ko yisubije agace ka gato yirukanye umutwe wayo mu 23. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Wazalendo ziravuga ko zigaruriye umujyi wa Katoyi zirangije zamagana kurenga ku gahenge kw'inyeshyamba za M23. Igisirikare cya Kongo kivuga ko kigaruriye umujyi wa Gatoyi muri teritwari ya Masisi mu gihe gishinja inyeshyamba za AFC M23 kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano yasinyiwe muri Qatar i Doha. Zongera ibitero byibasiye ibirindiro byacyo muri teritwari ya Walikale, Masisi ndetse na Rucuru, nk'uko ubuyobozi bukuru bw'ingabo bubitangaza ngo ibi byagezweho nyuma yo gufata ibindi bice birimo Kazinga, Gasheke, Bibatama. Amakuru aturuka mu buyobozi avuga ko uyu mutwe witwaje intwaro ugerageza kwerekeza mu gace ka Nongo gaherereye nko mu birometero 40 uvuye ahari ibirindiro by'ingenzi by'ingabo za Kongo FARDC. Imirwano kandi yavuzwe aherekeza mu majyaruguru muri teritwari ya Rubero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Bakunzi bacu rero ba Deep News TV, mu nkundi dusoreze hano zino breaking news tuba twabateguriye. Icyo tubasabye ari kimwe gusa, muri munsi y'aya makuru murabona ahantu handitse ijambo subscribe cyangwa se abone, kugira ngo nyine nimujye mucikanwa n'amakuru tugenda tubategurira umunsi ku munsi. Ikindi kandi muduhe ibitekerezo byanyu, gishima gitugira inama tugomba guhinduramo makuru ndetse n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi mugire intangiriro nziza za weekend. Imana ibane namwe.